Zdravo svima. Danas ćemo govoriti o jednoj novoj književnoj formaciji. Govorit ćemo o baroku koji smenjuje renesansu s kojom smo, kao što znate, završili prošlu školsku godinu. Kada govorimo o smeni književnih pravaca i stilova, mi zapravo se uvek setimo one figure koju sam upotrebila govoreći o lackalici književnih stilova i pravaca, aludirajući na to da je smena književnih pravaca zapravo neminovna i da mi kada razgovaramo o tome zašto dolazi do smene različitih književnih stilova i pravaca, razmišljamo o tome da se smenjuju teme, da se smenjuju stilska izražena sredstva. Zapravo govorimo o zasićenošću određenim temama i stilskim izraženim sredstvima. Potrebne su nove ideje i počinju da dominiraju novi estetski ideali. Kako zapravo to izgleda? Ako bismo kao nekakvu amplitudu zamislili zamenu različitih književnih stilova i pravaca, onda bismo mogli da zamislimo da kada dođe do vrhunca jedan književni pravac, ona neminovno može da ide ili nazad ili da se upusti u ono što mi metaforično zovemo put kojim se ređe ide, dakle, osvajanje nekog novog prostora. Ako se pisac opredeli da se vrati istim putem nazad, on zapravo koristi iste ideje, ista izražajna sredstva i mi bismo mogli kolokvijalno da kažemo da on zapravo prežvakava neke već poznate teme i ideje i to nije književnost koju bismo mi ponovo čitali. Međutim, ako pisac krene putem dalje, novim i nepoznatim, ako krene u osvajanje novog, dakle, on polako kreće putem nekog novog književnog pravca. Sjetit ćete se svakako da smo tako govorili i o Danteu, koji stvara na vrhuncu epohe srednjevekovlja, ali, čitajući njegov pakao, vi ste prepoznali elemente koji nisu nimalo srednjevekovni i videli smo da je to ono što je duh novog vremena. Sjetite se recimo Franceski i Paola. Isto to ste zapazili kao dobri čitaoci i kada smo govorili o Šekspiru ili Cervantesu. Ova dva autora stvaraju, dakle, na vrhuncu epohe renesanse, a vi ste već prepoznali u njihovim delima i neke elemente koji nisu bili renesansni, pa smo rekli da su to neki novi elementi. Uvek te nove elemente prepoznajemo u budućoj epohi. Barok je stilska formacija, dakle pravac koji je dobio naziv po portugalskoj reči baroko. Baroko je nepravilni biser. Znate da su nekada biseri bili samo prirodni, vadili se iz školjki i oni savršeni okrugli biseri završavali su na vratovima nekih prelepih baroknih ili još renesansnih dama, a oni biseri koji nisu imali savršeni oblik bili su odbačeni, oni su bili baroko. Ovaj pojam baroko potom je usisao u sebe i sve ono što je preterano i iskrivljeno, nešto što je grubo, mogli bismo da kažemo nešto što je nesavršeno. A ako to premenimo na stilske formacije, onda bismo mogli da dodamo ovako. Sve ono što je preterano i iskrivljeno i grubo u umetničkom poimanju renesansnog je ono što će se razviti kao barokno. Zato nije ni čudno što je pojam barok sve do 19. veka podrazumevao neki negativni kontekst. Znači, nije se razmišljalo o tome da je ovo nešto što je i umetnički izuzetno vredno. Pa da pogledamo kako se to na suprotnosti renesansi razvio barok. Podsjetit ću vas, kad smo govorili o renesansi, mi smo govorili o nekoj paganskoj vedrini, govorili smo o čovekoljublju, o čoveku koji je merilo svih stvari, govorili smo, dakle, o humanističkim idejama na kojima se zasniva
čitava ova epoha. Ali, ako se setimo one metafore da je svaki novi pravac onaj koji ne voli svog oca, ali voli svoga dedu, onda bismo na toj našoj amplitudi morali da vidimo kakav je odnos baroka, renesanse i šta prethodi renesansi. Naravno, renesansi prethodi srednjevekovna književnost, dakle ona poetika koja je bila potpuno teocentrična, pa zato ne čudi što je barok kao nova stilska formacija onaj koji je u sebi razvio hrišćansku mistiku, a zapravo se on razvio naprotiv reformaciji kao onoj koja je bila dominantna u to doba. Veliki italijanski pesnik Giambattista Marino rekao je da pesma treba da zapanji čitaoca. Zapamtite ovu rečenicu, jer ona najbolje pokazuje koje su to stilske, da tako kažemo, pretenzije baroknog pesnika. Barokni pesnik želi da iskaže svoju uzvišenost. Tu uzvišenost on iskazuje povišenim tonom, a povišeni ton mora da bude potkrepljen leksikom koja ga prati. Zato je i leksika uvek sračunata na to da izazove uzvišenost. Pogledajte koje reči koristi barokni pesnik. Veličanstven, bujan, plamen, zlato. Sve reči koje ćete pronaći kao neku novu ili drugačiju leksiku uvek su date kao reči koje potenciraju uzvišenost. Zato su i stilske odlike baroka svedene na raskoš i kitnjatost. Sjetite se kako izgleda nešto što zovemo barokni stil. Barokni pisac okrenut je misticizmu. To je onaj hrišćanski misticizam, ali se insistira i na čulnom. To je ona posledica veze sa renesansom. Visokoparni stil, reko smo, vezan za uzvišenost malo pređašnju, i opet jako interesantno razvija se posebna mitologija. Da bi se ova uzvišenost iskazala, pored ovih visokoparnih reči koje najčešće izazivaju i patetiku, barokni pesnik jako voli hiperbolu, znači voli da preuveličava. Renesansni pesnik svoju književnost, svoje dela mahom zasniva na kontrastu. Vidjet ćemo i zašto. Omiljena forma je takođe i alegorija, a u skladu sa tim da se u svemu preteruje, rekao smo da je to jedna od karakteristika baroka, nagomilavanje figura je kao dobar dan. Teško ćete kod jednog baroknog pisa da pronađete jedan epitet. On mora da iskoristi bar 2, a najčešće 3. On će da kaže da je njegova draga, divna, bajna i čarobna. Neće da kaže samo jedan od ovih epiteta. Zato je barokni tekst mnogo zagonetniji od onoga što smo videli u renesansi. Za renesansu koja je težila savršenstvu, koja je težila tome da duh i telo, odnosno da forma i sadržina budu u skladu, znači da je bila osnovna karakteristika skladnost, pa je stoga i renesansni izraz bio jednostavan, barok teži nečem potpuno drugačijem. On teži tome da začudi i iznenadi čitaoca, zato je barokni tekst zagonetan. Barokni tekst zasnovan je na borbi. Sjetite se kako smo malo pre rekli da je kontrast omiljena figura. Teži se rušenju ravnoteže u potpunoj suprotnosti sa renesansnim uravnoteženim izrazom. Kakva je to borba data u doba renesanse? Dobro i zlo, puteno i duhovno, sveto i profano. Ono što ćemo prepoznati zapravo u temama kojima se bave barokni pisci.
Teme su religiozne. Greh, ali veoma omiljena tema je pokajanje grešnog. I druga velika tema, ili treća, prolaznost ovozemaljskog. Znači, to je ono što smo malo pre nazvali sveto i profano i puteno i duhovno. Ta oprečnost data je ovde kroz jednu od glavnih tema koja je oličena u prolaznosti ovozemaljskih vrednosti, odnosno ovozemaljskog u smislu telesnog. Barok nastaje u Italiji, ali kad govorimo o tome da barok nastaje u Italiji, mi zapravo govorimo o slikarstvu i arhitekturi, je li tako? Nešto kasnije se razvija i književnost. Tako da o baroku govorimo o periodu od čitavog veka, o periodu od 1570. do 1670. Mnogi autori su u ovo vreme stvarali. Ja ću vas podsjetiti nekih od najvećih slikara, Caravaggio, Rubens, Velasquez ili Vermeer. A sigurno sam da znate, učili ste na muzičkom, da su u doba baroka stvarali i Bach, i Handel, i Mozart, i Beethoven, i Vivaldi. Neki bi rekli najveći stvaraoci muzički. Važno je takođe da znamo da je u književnosti doba baroka, da su bila zastupljena sva tri književna roda, da nije bilo forsiranja ili guranja nekog u zapećak. To je vreme kada nastaju neki od najvećih epova, kao što je recimo Oslobođeni Jerusalim, ali to je vreme u kome se veoma razvija drama. Mi smo već pominjali i Lope de Vegu i Calderona de la Barku, koji svoje stvaralaštvo počinju u vreme renesanse, ali svoja najznačajnija dela ostavljaju u epohi baroka. Na vrhuncu epohe baroka stvara jedan veliki francuski stvaralac, komediograf, dramski pisac, Pierre Corneille, i on je značajan, evo ja sam već rekla, on je na vrhuncu epohe baroka, a ako je na vrhuncu epohe baroka, vama je jasno da će u njegovom delu da se prepoznaju već elementi neke nove književne formacije, a to je klasicizam. O tome ćemo govoriti veoma skoro. Nadam se da sam vam malo približila epohu baroka i da će vam to pomoći u tumačenju baroknih dela. Predlažem stoga da pročitate odlomak iz drame Calderona de la Barke Život je san. Hvala.